Mayu. Kaki sih minta India le. Hum yaar hai tumhare, हमसे मिला करो. Beri mic pula duet teman kau. Ada bina kanak syuting, masya Allah cantiknya. Rambutnya terurai rapi, bengkongnya raja sekali, membuat kacang berdiri. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila di bendungan ada janda pirang, saya mau menikah lagi. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Shadaqallahul azim. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajla, guru paten kaula cukan guru pati ajunan semulja hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Ahmad Mazkur dak selerana paten kaula amul jaki paten kaula ta'zimi ajunan semulja Kiai Mahalli dan seteja para kiai seteja para guru sehadir nyuun saporah. Dan kaula tak bisa nyebut tung karena terbatas pengauning paten kaula. Namun meskipun paten kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi ta'zim dan hormat dak setuju seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, pemangku tisah beserta aparatur tisaipun, dan seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat jamaah Masjid Al-Barakah, terjukan tak kalib Jam'iyah Solawat Nurin Tajalla. Hireng sepertama kaulaban ajunan amuci ke Allah yang melemangkan takdir apangki alengki dalam keberadaan sehat, mentir terus sehat, mentir terus beres selamat. Salawat dan salam ngireng ngaturaki da ajunan semuljo Gusti Kanjeng Nabi. Kalaban salawat dan salam kak dinto samu ke atetilan jalan. Kaula ban ajunan sehadir iki babi Nabi Muhammad kalaban syafaat, sehingga kalaban oleh syafaat Nabi Muhammad kaula benajunan kak dinto tak nyeting dak kana Allah. Ibadat ti orang setaka hajat itunya. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin, bulan Maulid kak dinto bulan semulai dari Bunbareng Maturah sampai ke Buntemur Maturah. Nika diperingati al-ihtifal bi maulidin Nabi. Manabi luar Maturah sebagian beda saya amolot, sebagian beda saya tak amolot. Keng mun Maturah amolot dan kapi, maka ibung kau tak amolot kau uncengan kun saya amolot dan.
Nah, apa nama tepak. Le bagus nih kak. Le moloten nih kalau karta aku tuh moloten tibi. Kula ngebela iman kak diman. Moloten nih ke ibadah tapi tak wajib. Saya mampu tori amoloten. Selok mampu tak usah aja ngajak tak ko oh tengah raja. Wah tempeng tepak kepi mulai. Buat kok juga rasa ada kira. Ayam mbok mulai nak kok. Labunten kula ngebela benih karo kantum kaman-kaman moloten nikah ibadah punten tak wajib mun tak mampu tak usah amolot keng mun mampu njak ngitek jelas semampu amolot makelani kene tak kutur aja moloten lo kutur aja panguncung satu soreng sekedoreng pala bisa na sa polo tak apa-apa. Kalau bisa nenguncang kelima ya nenguncang menjadi penakan epar kan nyaman berkata keluar sekali loh. Tak bisa berkencangan. Apa ini? Apa bu? Apa pergi? Oh talam. Allahumma sholli ala Muhammad. Anapa dan gula mak perlu madepak nikah hadirin. Senikah. Mulut nikah ibadah tapi makin masyarakat sudah mulai menjadi ajang cungecungan macam. Jangan ucang kimbian mereka na yuk. Mereka na cungecungan mereka na riare. Selaki mun datang kau uncangan jo pande pak berkat tuli buka. Beni ikala ibi tong bernada cecena. Cakilem pentong marin berapa? Biar cero norok tokon pemulai kada. Mulai. Keker mik aja. Tak boleh dia buk. Tak ninggu ke kok. Ibu dah remak ira ke. Bebenih. Nah. Oh senika. Kibru makin neka acara mesampiti di bawah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi moloten nika kula benajunan cek tetiaki perkara se acung-acungan bentar tangke. Karena makin ini kemoloten kan seni ketur kadang bahasa ini lain saja goreng lain. Beda. Are kapan tanggal segami kula ku ibitong. Kare kapito sila moloten. Tak oleh seni kagi. Kula ben sampean tore bisa molot tore molot. Selok bisa tinggal cek semaksa kak, cek semaksa. Kauncengan boy. Engki mun tak bisa hadirin. Tapi karena justru makin ini kesini kepah macam memulut dan ini keng tuan berkat jungjak raja macam itu. Tapi tentang saya lampian jungjak raja berkat ini kayak atur sepenting niataki asyukur nikmat Allah aba parengi rizki makli sesuai ben panganding aba berkata paraja ya tore keng muncung ngecungan aba beri aja kan berkata betok usia aja namun pak andi betok kia kan pada beri sangat nih kayaknya mana berarti aduan berkatnya mana betak senik sebenarnya mungkin akhirnya masyarakat panabit
karena lakar sa amulutan seni kaya si kauncengan pak cocok kaki akhirnya pak lebelian si kauncengan mun sa amulutan tu pak kasih melarat pak anang si rontar kaki kauncengan dong kaki pak engkau kenyang abu keng mun sa amulutan tu pak kasih soki cak uncengan kol 2 kol letung lah asela cak kol 12 bini lah jaga ikon ka tuan apa le ini sebiasa nama tak mata abu tahu kia mata tahu kia cak pada magai bengkalan yuk abu mun tempat kon sesokia molotan identik lagi nasi kauncengan arpu ni labung ngebenan ang identik benih geng perlu kececen benih perlu apa terus tahu wesen nah kelekun nanti ke pasar itu sa pasar saya kekada le kon kak tuan raja tahun saban arah apa yuk setia haram ada nyak letek kai ada seorang mulai kada mulai Mia punya aja ngerem ke kiu. Saya kayak kerombong man koman mari. Apa keng keton pulan ko asli na ganteng. Angki gue lepan lebar kibur bah koto. Iya kan nak ni kene. Cumpen dong ngara. Pon, jadi amulot tapi tak langkong molotan ni kecek kotore kalau berniat-niat si tak saiki. Biar tak usah molotan ni kita usah mikir ke tangkem. Biar pala mampu ya molot tak mampu dikeleng. Pala tak mampu amolotan masjid 12-an ro entar. Tak apa. Ki 12-an di baring lebih tepat malam Senin. Nggih. Amolotan TV tak bisa lantar ke masjid biar pala andi gedeng ibu gedeng, pala andi jeruk ibu jeruk. Pelandik belimping iba belimping, mun mangkat tangi belanas, mau linang iba anggur. Bukan iya jak mun tak bagi pemulihan cek gigir bimbung tak entos, kancana oleh apel. Tanah apa kak tanah apa? Sepenting benih niat murub masalah keng mangkat ibu gedeng mulai tepak ka apel, ya berarti keng lakar nasi pejejem niat. Sepenting jak niat morob dia keng tak langkong muna molotan dia ke gula benajunan patepak hadirin karena senikah ini masyarakat ini seperti amatan gula mulai ngabusaki molotan itu tiaki cungan itu pertama tori jak kotor ini ke molotan ini jak kotor nomor 2 tak langkong ketika kau leben ajunan ampun masuk ke acara maulid tori kau leben ajunan aja kita takram Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda terkadang ketika baca salawat ala asrafil anam walam tazal ummuhu tara'an wa min fakhrihi wa fadlihi ila nihayati tamami hamli falamma ishtadda biha at-talqu bi'idni rabbil khalqi wada'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajida syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamami mahallul qiyam kapan mancing bae berengaki puar bede gula bani alarang kemercon na make gula lebur kiya kemercon keng tak langkong mercon ni kejak so metempo na solawat ala asrafil anam jelas apa sebab hadirin apa ketika solawat ala asrafil anam ajunan mi epakon mancing apa mata tuju karena ketika mau solawat ala asrafil anam
Nabi Muhammad rabu dak tempat saya mau si asrafil anam nih. Serakalan jangan penggalan. Jangan kata apa nyaman. Pada serakalan. Ketika serakalan ni Nabi Muhammad rabu. Mangkana siwat solawat telok pada pun solawat selain. Coba solawat selain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Nang solawat selain nyebut asmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mi nyebut nyamah. Orang ngejauh budaya Madinah kan. Mangkana asmah disebut. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini kedomir ghaib. Mun ghaib ni kata ada orang ngejauh. Kan ketika mancing beningan kui Muhammad beningan kui alaihi tapi alaika. Alaika ni keajunan ni keadinto Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ni alaika ajunan ni kak dinto. Mangkana kapi salat sigot ketika salawat ala asrafil anam kak dinto ngakui akas saja. Pergembole. Sekelangkong. Hoi. Halo. Coba perhatikan ketika sholawat ala asrafil anam semuanya menggunakan akah. Laisa azka minka as-salaqatu ya jaddal Husaini. Ma ra'ainal isahannat bisura illa ilaika marra'a wajhaka yas'ad wajhaka mika kapi akan ka ajunan sampean mi kui ajunan Nabi Muhammad rabu ka dito Nabi Muhammad parabu kapan rabu pahiso mati merecon kan kemercon gula lebur kiye kayak tak langkung cek tepat dan bona solawat ala asrafil anam. Tak usah Nabi Muhammad sampean merabu para guru merabu kiai pandepak katanya napa iso mati mercon tak apa biar bi kiai kira-kira jelas nikah aja kita takramah dek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mon masalah mercon make gula lebur mercon nika keng patepak nomor situng mercon nika cek somat tempona solawat ala asrafil anam. Nomor 2 cek somet tempona badi ti orang sake cek somet betona orang asarin kan beda biasa anak mercon di freki tempona orang tedu ngar oke kan kula bakiran kia ke mercon nak anak kocan lebur kamu nyina aning mercon kapan mari somet mercon ibuang ke bare orang ngeburu ke timur kopi ngai tutup masa libur kamu nyina mercon na ibuang ke bare orang ngeburu ke timur kopi ngai tutup bi kula bare le ale kakele mau libur ke mercon cek meleseni kene melese bade ban pokang mari esomet tu cek buang kini ngaki pa khosok dia insyaallah betong ada betong malam subhanallah bihamdihi subhanallahil azim cak gelak dekia kemi kakek apa-apa ke dia remuk Allah apa-apa ke coba bubuk ada penyebut ustad bayi kan kok nyebut oke apa-apa ke ada pemulai kada ada pemulai kan lemah kan berada acara gitu kan ini mulai sekilah talang konflik kata saya diakili mulai katanya tuan rumah nih kak abu cek kali ning beler kamu
Apa nih pemulia tuan rumah? Tuan rumah hukum ya? Benih. Tuan rumah ajak kuliah. Apa tuh kok berkah dicodot dek ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tak langkong mun sholawat ala asrofil anam nomor situng cek sobat mercon mertu dia. Nomor dua kan beda biasa lah. Ibri itu ada deh kak. Bahtalin ibri temun ibri bacaan ibri canteng kapan sallallahu ala Muhammad sallallahu. Ana apa kita ibu bering temun sholawat ala asrofil anam searbu centong jarap. Jadi gue leku pembian mun tempona ibri centong ro selawat cak gulian celing bae kan tak milo jubi kancane begitu. Dan gula kurang setuju tak langkong mungkin parengna teng grandeng diberi pengumuman tak langkong bagian teng grandeng apanya apa di teng grandeng iya terus lagi dan ayu terus kita tingkat teng juga tak langkong cek rebuk ketika sholawat ala asrofil anam dan tak merina acara sekarang mundeng bendungan deh iya lah kan Allah tak betah cek kabi dengar akan tuh berdua nih kak mertelok tak langkong mun tempona sholawat ala asrofil anam cek ciri-ciri nase karena sini kesan terjadi apalagi yang sampian mama soal berkat ke tengah nih kemun tempona mancung bisa masuk ya tuh nih cek ganggu orang sama cek sholawat nih kalian terus kadang nase apa keluar tempona maca sholawat ala asrofil anam secungkileruan boleh nah sehingga eseler ke orang sama cek sholawat sehingga saya maca sholawat sibuk kelebihan nase ya Nabi salam alaika tikucu kau ni kini berjalan ya Rasul salam alaika tempat kasih raja pakai sabak ke bebe deh Torelak tokar bekah tak betah aku lah cek banyak saya lang-lang jadi maklek kau leben ajunan ongku aja ke tata krama dek Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika bareng kene nika hadirin bareng kene keng make bareng kene mun irot turut nika butuh. Nika seakan-akan wajar nika. Tapi benih berarti ketika pedang wajar tanpa wajar di masyarakat benih pah berarti bener. Ya jantan gula pengajian perlu ngedepak nika. Urusan etoro iya kasokana sambian etoro segalangkong tak etoro tak apa-apa cek kubur nampian tak kira bolong bentang kuburan. Pelampian ini por budian tak kerja pak kangko tak apa. Siapa aja yang dia. Karena sini kemun tak ngakui ilmu ni kapak napa ni hadirin. Mun tak ngakui ilmu ni bisa-bisa ibadah kula benajunan ni kata ada faidah lah. Maka jaman ulama wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan ibadah tak ada ilmuna kare banyak kare leso da kunana kare ceng leso sampean tak juga tata krama dak Nabi Muhammad selata oleh ibadah selata oleh keuntungan selata oleh keutamaan pahikining belet tamu tinggal tu santar ngi bok compong saus tak langkung semora mbian bah debu cek onceng dia kana ampo ajo agu ampo gung singgungan beni nyinggung mereka nabrak dia mun nyinggung cik cik ni ka pengajian tak gula perlu madepak kan yang ceng surah kan cek gulero mendepak hukum kan sampai ini bisa apa surah ngunceng kok cek penceramah salam kalem banyak cek itu mau kok begini gerak maksudnya siapa pendong yang arah maksudnya bahasa anak kasar bahasa sebel deh
Pon. Jadi mari ini kementer tore patang jaga ki. Jadi mun selawat ala asrofil anam det mudadan tak langkong. Cong, cek sobat mercon setidek ki kapan mari lah sobat mercon. Tak langkong mun teh beuna selawat ala asrofil anam cek aja. Cek aja Nabi Muhammad Rabu mak Nabi Muhammad Rabu kuruna ajunan Rabu masa bengala geje ya adeng sampean. Kan bener terus kadang. Ageje talon-talan cecen. Saya mancing ini kan Nabi Muhammad masa ageje ya ajuna Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pala sampean tak ngerti saya baca sampean dengan sampean pala tak tahu lah betul demi langit sama kicing mancing. Baca bacin sekali. Bertung. Nomor 2 tak langkong. Pala king sampean kudu nase bacilin tempona solawat ala asrofil anam makle senateng nek bisa masuk ke tengah pulang tempona mancing. Tak langkong neng saya maca solawat cek ganggu aki. Jadi panitia lah masuk ilmu cari-cari nase sabu. Cek cari-cari aki kau ring saya maca solawat makle tak arbu cukup kabeh. Ini ke perkara sepele hadirin, tapi bertentangan kelaban tata krama kelaban akhlak. Akhlak ini kudu pakai ada kak. Apa napa sebab? Ini misalnya ada yang diwaki, la yakfuru bitarkil ibadah, walakin yakfuru bitarkil hurmah. Orang ini kemun tak ibadah lo kafir kak, fasik, tak bojeng, arami tak bojeng, sengkah, fasik, tak kafir. Sepenting artinya lagi yakin jak bojeng wajib, minta bojeng, sengkah. Ini kalau kafir, kayak ngomong orang tak andi akhlak kafir hadirin. Minta bojeng, ya apa jong jak bojeng tak boleh sampai. Ini kan langsung kafir hadirin. Mun bodoh yang ada bu, mata bojeng, ya apa jak bojeng tak boleh sampai. Ini katakir langsung nginteng hakika syariat Allah. Ini kan langsung kafir. Apa napa? Karena langsung tak andi akhlak, atinggal akhlak. Ini kan langsung hukumnya kafir. Kuning nggak boleh man kaman. Mun pahori nggak bojeng ini kau lihat sapi, kebayi nampak sapi ini. Iya mending ngetung saya jual lek. Wah bojeng, assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi keker ke limosin. Sahabat-sahabat malaikat, iya mun lopot mun tebak kecedak kah? Mari bojeng fardu bah bojeng sunat, assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi keker budung sapi boleh. Sehari semalam oleh sepuluh, mayu, mun pahroma esena kali 5 orang, berapa je? Tak andi seket kan? Aja mun bulan molod, mun batu pak kapasaan pahat tarawih, mulai di masjid pagi beli 15an sampai, pada mai jual, siapa tegang semelia, cak kita tegang pada tarawih kia. India, mayu, kaki sih minta India le. Hum yaar hai tumhare, हमसे मिला करो. Beri mic pula duet teman ko. Berdering acara apa di babo India ke? Apa kok bulan genteng yang kudi? Coba India deh ibu. Mau nengeng lagu ring lot molotan. Dia pun gelak ngormat Nabi Muhammad benih tak oleh lagu. Keng mana lagu ya lagu sebenar kait Nabi Muhammad. Nggih. Nabi Muhammad mataharinya dunia. Deh ya roh. Yang bersinar abadi sepanjang masa. Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita. Dek iya. Oh tapi dek ya ruang. Mari oh mari baca sholawat Nabi agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Marilah, 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 mari. Cocok ya kok. Mau bani lagu cocok. Cok letekku cema Arab apa yuk? Lemang kana cek lacem tak tekku era ke ada ya. Arab apa makin ikut cem cek ni kuding TV kok. Mending TV apa nak boleh tengku makin pergemar apa? Acam. Kulen ikut cem je bani ke ngambua. Keng ni ku carum mata kok mate. Kena njak aku lidah ya.
Pon, jadi tore hadirin. Kebiasaan sedak saya nikah terutama berkaitan kelebihan ibadah tore oba. Nggih? Maklum ibadah kelebihan ajuran kak ditoparat sudah Allah Subhanahu. Nikah boleh nih. Ya, dengan pengajian dina terus lagi. Terus nih. Terus. Nikah boleh. Kelebihan ajuran biasa kan di masyarakat tanpa beda khutmil Quran. Cangring pengkalan mukaddaman. Napa cangring kata? Padagi. Kulo sering berdapat iman gak diman nikah. Orang ngaji Quran nikah. Bi lebih kencer na ikere maki na kaseseta. Kenceran ni bisa ikere maki kaseseta. Mun saya ngaji nikah oleh kenceran. Mun saya ngaji tak oleh kenceran. Saya ikere maki na kasemate ni kenapa? Tahu saring ngaji dia nalako ke Malaysia. Si bisa akhirnya man ke bendungan ni. Kemun saya Malaysia gaji. Mun tak gaji apa saya ikere maki? Mangka na ngaji hataman nih hadirin. Letak kariles. So tori pa tepak. Tori pa saya carana. Orang ngaji ni kemudian dua. Pertama. Ada orang ngaji Quran itu setiap satu huruf dapat 10 pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Bada orang ngaji Quran ni tiap situng huruf kencer 10 kenceran. Wala aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun cakap Nabi Muhammad. Saya kocak sahuruf ni kebeni alif lam mim, tapi alif sahuruf, lam sahuruf, mim sahuruf. Mun beda orang ngaji alif lam mim. Ni kau le kenceran telopolo. Sabalika. Dari ngaji Quran ni kesalah tak oleh kenceran bi Quran elaknat. Rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anuh. Banyak orang ngaji Quran salah tak oleh kenceran elak nabi Quran. Mak bisa situng ikhlalun lil makna saya ngaji cuma tu Quran. Ha au baha. Akho au baha. Ad-dal au ba'dzal. Atau selebih sana boleh sampai saya baca tak jelas kenapa saya baca. Sering kula mangkiring hataman ni saya baca lo itu membaca apa saya baca. Kencang gelu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kallazi marra ala quratin wa yaqtana la rusya qala anna yulmadu wa nadiha fa amatahu Allah mi'ata min sama ba'da qala qabla yawman aw ba'da yawm. Cang malaikat apa saya baca je jong. Bedere ngaji sini kan? Nika si beda pengkalan. Mun ikan tu nika tak ada pitena. Saya baca nika Quran hadirin. Saya baca nika Quran. Kula pada paman kaman tak langkong jak baca sana nika Quran nika. Benih tak oleh kencang. Sepenting huruf apa kun jelas. Madinah ni ngaji kencang. Imam Syafi'i ngaji Quran nika siang hatam sekalian, malam sekalian. Tak mungkin lawan nika. Apa kencang. Sepenting huruf apa jelas. Tangkinun pecang malaikat itu oleh saja dia itu. Coba dengan ke Madinah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Kencang kan? Tapi kan jelas huruf ini kan. Syekh Abdurrahman Sudes kencang mun ngaji kan. Mana saja dengan imam tarawih ini kencang cak kutu sajus semalam. Keng jelas suaran. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. Sip kok. Tapi mun bendungan nih kak, nih kasih banyak si kencang tak padeng nih kayak tempat lain. Mun di bendungan laun, tanggi kak, laun jelas laun. Bismillahirrahmanirrahim. Walladina kafaru wa kadzabu bi abi cang malaikat tertuli mati cong ipong ka acolong kakek benih tau le ngaji kencang sepenting jak sampai kegelero gi okay. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. Kencang nih kata tapi per huruf jelas. Tung nih kak. Jangan sampai tak jelas. Nomor 2, dari ngaji cung hebatan boleh. Benih kalau huruf tak jelas, ben suara na bareng hilang. Kalau ikat telak kebinget tok. Ini kemudian nggak terbilum pentong biko kemarin. Nggak terbilu. Apa dari ngaceramah baik kemudian colong nggak terbilu. Binin siapa sih ngocaki guru juga? Waduh laki nak. Oh janda ki guru juga. Tulis 0823 32 nampak 1 nampak semua. Ayo lek Belanda ya. Baku lebih pilih gula soro bini boleh kak makanya sambil nyari gula. Soro gula coker cocok dak peker. Soro gula beda kanca kejompok dengan bini 2 gula nyampung kan sekali. Keding bini gula langsung soro terus lah bini boleh terus. Keng senyoro gigi neraket. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Aba ungguan nih kak. Kula nggak boleh man gaman apa na boleh keng ngacip ya. Aba jeng ko imun semacam Fatihah tak keding bi kopi ngati bi make bo jeng tak sah. Tas Allahu Akbar. Pada boleh reng hataman ni. Kapulan ding selain dah para akmar. Ya ding benti biki kari banyak. Ku tak bah muka gendu lemper. Pada. Sip. Nih kemun ngaji sini. Haram tak boleh apa-apa dia. Sadar tak boleh apa-apa laknat. Makanya gula mendepak. Mungkin daripada hataman Quran pah ngaji nak sini ketika tak usah kirimi hataman Quran. Macam Yasin baru. Tin nama kalau sampai hatam sepenting becek. Nggih. Makin boleh banyak mun tak kan macam Yasin sah. Kula ada pak iman gak di mana nih ke apa hadirin. Makin kampung sudah muaba di masyarakat. Makanya kula ada pak tore. Kebiasaan setak cocok ben syariat tore ambuaki.
Membuaki. Banyak kak. Saya tak jujur ben syariatnya ke banyak. Kula ngebela iman gak diman. Bode selamatan kandung. Bode biasa nah. Pasti bini, pasti sabu etanian. Pasti penituk telur. Bode. Nikah haram, nikah tadyi'ul mal, nikah tabdzir. Tak oleh nikah telur nikah hadirin. Bode yang mati pak. Samburi beras, mira, apa letak enggak ya kok. Bode. Ada kan toh. Iya cek ngaku todus. Selamatan ngandung. Pah pandik etanian. Serami deh. Bede. Bede boleh lah. Kuda taruh no rampian mandi etanian. Ya tuh deh. Saya pakai dalam dunia pandi ilo apa. Pakai tak langkung cek pandi etanian. Pakai yang kutu mandi. Sampian masuk ke lim jeding. Toro bi laki nah. Lapah korsep pun di lim jeding kan. Muntah teke bulus-bulus cek keluar bini aja. Tak mantoman sekali. Pandi etanian. Kurum buki siling bikek lagi anu saya jeling benih mahrum mah. Ki nyampi dijak dengan seman dulu abeng kang rea kalampian. Kula kalak ngucak bulan akalampian asamperan aku dungan. Pelakeng seram ja abeng kang lo ngucak nolongnya jeling kok. Gila kan, lakar kalampian asamperan. Saya rami aing, kapan saya rami aing beca kelampina. Kapan beca nalbut kapi sampai aja. Tabunan na padeng, beluran na keluar. Kayak apa? Pokoknya pala tahu lontong banyak gelu berdasar wah. Aletu ke atas, aletu ke ereng. Ada bina kanek syuting, masya Allah cantiknya. Rambutnya terurai rapi, bengkongnya raja sekali. Membuat kacong berdiri. Kayak atau lempet dong bandi kok mari lagi. On. Semoga saya berdepak bermanfaat. Mayu mulai. Iya ki beri jam 3 menit depak ke benggona. Kula ke rumah 3 jam. Ambian depak ke rumah langsung parakeun. Kula si arake bila gina. Korang. Muncang TV. Ini ke ngampung ke Masjid Barokah lekap. Pon, jadi Pak Na Pak Saos tak langkung. Kau lebih najunan. Kau tu tanya gelu cek kor ngelaku mak le tak tipe kelakuan saya tak sesuai kelakuan ajaran syariat. Nggih. Menter gue lebih najunan pada selamat. Sepaling penting masalah molotan gelak nomor situng tu deh. Cek kebicung-bicungan. Mampu molot tak mampu tak kenapa. Yang mun bisa cek sampai tak molot. Makle kulebun ajunan budian saat tengah Nabi Muhammad dia ke makle andi hujjah. Menter bisa amolotan kapi. Amin Allahumma amin. Menter pada selamat kapi. Amin. Menter pada bercerai kapi. Amin. Hadirin terakhir nikah epokon maca dan kerdus untuk amalan masjid nikah. Mari. Bila. Oh iya lagi an mun bini an mari. Oleh berempah. Oh tak oning. Tore. Kerdus saya baca landing lagi an. Tore siap kak. Tekus sang. Ikat na erep 2000 na panganyul. Takok klero deki. Kuli sambil maca solawat. Kerdus baca land sampean sambil solawat reng sareng ki. Maca solawat pakaja pak khosok. Keng maki khosok cek medem. Takok kerdus selebet tak ketela. Dikipah madeng-teng sampingnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tore. Sallallahu ala. Kanto gelu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا روس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلوا على النبي محمد. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah.
Menter ibadah apa kamu tahun datang ge. Menter bisa istiqomah. Dan tahun menter bisa amolotan apolong kanto boleh ge. Alaku bagus ni kegempang si malarat ni ke istiqomah. Menter lancing umur. Terpada teka hajat. Terpada selamat dunia akhirat. Menter kau lebih najunan ibak tabi Nabi Muhammad kala ben syafaat. Terakhir dan kula ada apa hadis kusti Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ada bu. Man qara'a ayatal kursi kulla duburis shalah lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Pasera orang saya maca ayat kursi sekalian ben mari abejeng sekalian ben mari abejeng lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Ya Nabi Muhammad sedeng-dengi orang nikah masuk surga cuma situng mati. Artena orang saya maca ayat kursi ben mari abejeng nikah mun lo masuk surga keng pulan ki odi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Saya orang saya mari abejeng maca ayat kursi sekalian saus ben mari abejeng mun iku lepai ko doe duhur tak maca panasar pahe ke ngai tak maca maka asar maca du kalim pian gempang kan keng ben mari abejeng sampean mun tempo nang tenang baca jebarak sampai dikiran Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Mun sampean tenang baca tempona mari abejeng jebarak pas sampurna. Sampean akhir sampai jaga tak napa. Selain adikiran Allahumma antas salam, sampean Allahumma lantas jalan. Seperti dia sampai tak maca. Napa boleh ya akhirat. Itunya saus orang saya maca ayat kursi nikah bi Allah ijaga dari satu kecubaan. Sampean mun asarin apa maca ayat kursi cai pun ulama bakal ijaga selama asarin dari kata sayan, seher tak kira masuk, sadet tak kira masuk, sikeng cek nantang. Punan lamari maca ayat kursi bah ngucam pian sang pasang kak mun setia sang pasang. Maksud tak sadet pun tenungguan. Orang yang semacam ayat kursi sebelum asarin nikah hadirin eja gede kecubaan. Seher tak kira masuk tempun asarin nikah. Sadet tak kira masuk sebenting sebelum asarin maus ayat kursi. Sareng Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani pah etambai bismillah salikur kalih. Orang yang sebelum asarin baca bismillah salikur kalih romani kebekal aman selama semalam. Dari mana apa? Dari napa saus? Tak kira tahu ketika sampean asarin. Maling tak kira masuk ke situng Roma, seromani ke ibu baca bismillah salikur kalih. Napa boleh sampean saya baca bismillah sampai subuh abeli maling agak. Leten kan biasanya orang ini kamu tedung elor sebubungan pahitung pak apsa apa lagi? Otiaki mari nampi, otiaki. Mbiar lo tedung kok otiaki. Masa membaca ayat kursi Allah, jaga dari setan dari apa? Mbiar lo tedung beberapa hubungan. Sepenting sampean sebelum asarin maca ayat kursi selama asarin sampean tak kira itu pak apsa ap. Mun sampean lah maca ayat kursi pas pakun itu pak. Aju abeni apsa ap, aju opso op, lemon opso objo tak eti juga ayat kursi. Cak apal kia juga. Maka mun opso objo beni ayat kursi ayat tasabe kursi nari pentung kaki kacetak ke. Insya Allah ngalle tidung kelangker mun daya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, tadi gula mesen nikah baca aki ayat kursi ben mari abejeng. Maki gula pada maca kieu kak, dan gula pada pak nikah tore mak dia selamat tereng bareng budian. Mentar pada selamat kapi, mentar pada becerah. Kayak ini kak, ben mari abejeng cek sampai kalau pai maus ayat kursi sekalian, mentar tetilan jalan keselamatan. Sekali toh, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila di bendungan ada janda pirang, saya mau menikah lagi. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Akhiran, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.